Minista ndene ya thirikari ya Gavana Njuki ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi nethiritwe agitariria mantu mwanya mwanya kumania na aria antu niwe muthini Karangi aria ugite baria bakuga Gavana ati kwenda tauni ya Marimanti ya kwane nteto cha urongo bagutambia augite kinya asiasa babakire bakwenda ne kuthukiria Gavana rietwa na njira ya kuga ati kwenda kuona Marimanti yukira na ni untu wa urongo na gwita na mbere na kuga ntukone ite kuraja bakaruguria mirandi kathumba tauni neu ya Marimanti. Paul Wakabithi na ntetweji. Waziri thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Muthini Karangi kwena siasa ciekiretwo kuma icho ikira wa thoroko ya Marimanti ne rorire tobe tugwitabia twineo ya untu bwathuka kwi muntu kwenda kuingirwa magoca lakini untu bwabua kana le untu bujite kila muntu nakwenda kwithira ni undaretire orakiaria iguru ria gwako kwa thoko ya Marimanti mtatirugana rete thoko ya Marimanti ni undete thoko ya Marimanti all of a sudden kanyamu kara kakwiro ka advert ka ochenjia agwange kithikire ne Muthomi Njuki Gavana Muthomi Njuki nwarauria na thoko ira bachuka Karangi akimeneria baraba kwanga bakiringa runaka ati Gavana Njuki ari nyuma ya kurugamio kwa thoko eno ya Marimanti araugite na nthuba gisiasa berutanirite kumukoria gisiasa. There's come a time to face any problems yetu ta community anto betu tutiomba kukara tukira uma mtu umwe lakini ama anto mabwa we atire ya Gavana Muthomi Njuki ari Marimanti on Friday au gituthiete waka thoko ya kimataifa kweli kae na nkoma kiwituthiete waka thoko ya kimataifa Marimanti athuire Marimanti Gavana Muthomi Njuki na kwitugike arami Marimanti town na kwitugike street lighting Marimanti town tuwike nduji cia kugana mwanga gachoroni kenda kwitha twina municipality ya Marimanti kweli mtu na tombo kwitha athuire Tharaka Ikagitani wa Muthini ugite Njuki atiomba kurigiria maendeleo maya ntere cia Tharaka nuntu aithiritwo akiwataga mbaru mugongo wa Tharaka kwa kagita kimaendeleo tamia ciiri akiendia kwa tiani Kenya mwana no mo Tharaka atiani nya kureta no development even single one in Tharaka constituency akiuga ugu lakini nuntu muntu kwa living no one behind andike nyanto bae bazimio ta ba Dr. Kabisani emunthe be thirikari ni Gavana Muthomi Njuki lakini still no tukumwikea lagama anto beto kambwireni ndienda kugo ugu Tharaka community tafadhali tuunganeni na twina mtu very senior in the government Professor Kithure Kindiki baba Kithure Kindiki umete Tharaka constituency Tharaka Nithi ni akula kini kangina umete Tharaka constituency tuunganishe sisi zote turete bantu amwe siasa ino turinge siasa sina focus siasa sina thiri siasa tena kuraumiana Nkuruki Karangi na uritia karia mona atongore kuma nterino cia Tharaka gutigiri bakuga bena urumwe na ngwatanire ukiruruti ngugi bwao kutha kwina ikapu ya jirage project rego chwewa tuthie ni kwa Susan tuthie kwa Injinji tuthie kwa Gataya tukae pamoja development ni ambera Tharaka constituency mbere ruto choke tuthie ni mirengo yetu ya tukuthiete ana baba kwa Tharaka constituency tuambie ku benefit. It is no longer time imbega yokara tukira umianaga tukiito kuonerwa. It is our time now ku benefit bamuthini na bamuthini bangi na atongore bonthe ba Tharaka constituency tunganeni tumamie nimbo waga ugu kenda antu beto bomba turirikana tutiga tukira umiana every time tukiwe Gavana Muthomi Njuki uma Gavana ri au Tharaka Nithi ati tutika Gavana tukara umwaga ugu nkiripotera uru wikendi kuma ntere cia Tharaka Bitu wa Paul Gwakabithe.